E whakakaure rā ke ana noa reipa I o rātou mā harahara e pāna ki te tukinga o te uepu arotake I te pirereo Māori me te kōmiti whiriwhiri I ngā take Māori o te whare pāremata. Hei tā reipa e rua ke ngā huarahi kei te whāia hei whakatutuki I te pirereo Māori. Me te aha he tukinga tērā. E rua ngā rōpū ko tahi te whāinga, nei rā te āwangawanga a reipa. Ko te huarahi o te minita e whāia nei, hana ko ngā mahi o te whare e mahi nei tōna mahi, aini ka tuki-tukia ngā huarahi e rua. Kei te whakarongo tonu te komiti whiriwhiri take Māori ki ngā kōrero a te iwi mo te pirereo Māori. Ko te āhua nei he kore take te mahi o te rōpū whiriwhiri mo ngā take Māori I tēnei wā, tā te mea haunga rā ko ona mahi. Ka kōrero tōna poari ki aia, mō ngā take e pāna ki tēnei pire no. Kaore te minita e whakai hei tā te ururoa Flavel, mai te timatanga o te rōpū tohu, ko tana whakahau ki te rōpū whiriwhiri, e kore a rātou mahi e whakararu. Kia tāi ai te tōmai ngā whakaaro katoa, kia tāi ai te hanga I tētahi pire e tika ana mō ngā tau kei mua te arora. E hari te me tuki te tikanga ia, ko āwhina tētahi. I te rā nei I tai atu te minita ki mua I te aroaro o te komiti whiriwhiri take Māori ki te tuku whakamārama mo te poari tohu. I poto te whakaaro, kia haere tika tonu, kanohi ki te whakatakoto I te whakaaro, ka tahi kārua ki te whakautu I ngā pātai, kia noho ngā wari, tā rātau noho, kia mahitahi. Ki te kore rātou e pirangi ki te mahitahi, hoi no mā rātou anō tērā e kōrero, engari ko tāku ko te kiatu, e hara tēnei te whakataetahi, ko te pae ngāku ko tō tātou reo, mena ka āro tonu ki tērā kaupapa, mā te mahitahi ka tāe te whakatutu ki tērā moimoia. Kaore e kore ko te hiahia a te nuinga kia whakarere kēhia ngā āhuatanga kei roto I te pire. Engari he maha tonu ngā kai whiriwhiri e kaue nei te taonga ki tōna āhua whakamutunga. Irina Smith, Te Karere.